Manuia, la suma fatenanga tito. Ia fatai le li ia sofo. Fatai masu tamai. Famania le tuai, na vengo le yaso.
Soifua manuia. Sista Aniva. Malor soifua. Ya te oe tina tatalo. Ya por tina fora po yo le tala le. Ia le li ne sofo. Sai mafuta mai. Alo fast foi mo auto. Sai mafuta mai sista Anima. Sai nama mo famanianga.
le yama. Sai mafuta mai. Sai la sunga sa tenga tito mafuta mai. Sai palitua amiga. Mafuta mai.
Pinterest. Download now. Ia malo lava le onsai malo foi le whapalepale. Ia whaftai foi le mafuta mai ma whakonga mai foi. Ia tatou pese whaleangai ngori nei.
asofo amene ia pa maulunga ele vi inga o le atua ia sa pena fo ina ta pena ayo tato loto e fa nungo le afionga pa ia le atua le aso amene ne tayao ia fo ina tato mafuta ile atua tato tatano amene ia tamala o fio ne tayao Pafutaya tamai la ofio ila tosinga mala puimanu yo mato wola. Umfaya ifone mato toya ria maine ya sofo ile alofa maleanga lile yo la ofio. Tama pafutaya la ofio le mana lo nganga faia o ofio mataito luaina i mato. Pafutaya tamai le toto Yesu sausawina i mato. Pafutaya tamai ya wangeli faia o ofio mato la wapi. Maloto loto itono o mato fale. Ia o mātou momoe le pō o mamai. Au leo o mātou to e la whai manuia mai lea sofo. I lea lofa maleanga le leo la ufio. Tama o talo ne tai au. Ia lofa lama tamama ia. A wina mai le mana o lau whaunga I lunga ia tea o lau au auna. Ina ia o whaleo ina ma whasoa lo pinangalo ne tai au. O ia ile manuia o la ufio ia I mātou. Tama tatala le whanongo o lau whanau ne tai au. Manuia ina to umole mai mo mai fa fonga mai le yaso ina ia vi ia lava tamala o fia ona Yesu amen amen ya ole tato o una nga fone yole ole Feau Satauro amen o le tato o ona nga fone ia o lo ilano le fa malu o le ala leo fa le anganga o le Clover Kentum TV New Zealand ia o lo fa tena foi na taita ia foi ele sunga le fa tena ia mai preta amene na le tai au ia o foi ona o fa ta lo fa foi ile pa ia foi male mamano o seu tato watunu o Samoa ona e whaingata fo ile tapua inga ile sunga ile tato upalimia filifilia ile sunga ya lauli ya mali toa ia male mamano le whainga malo o Samoa ia o te whatalo whatuai ile suafa malo o Yesu Keriso whatalo whatu ile a ingo whatutua le tino Keriso whatalo whatu I wo fo I mapaanga pele la malei por kalami o lo mai moa mai lei tai au ia o te whatalo whafo I le sunga I whawhiangainga ia mai preta man whaitua ia Sara ia man no whaano male kalesia I manurewa ia fo no whatalo whatu I leo whaingaruenga pa ia le tua o leo whaingaruenga mamalu o leo whaingalu ngā tutofia le atua o lo whapenau na lato launga ina le upo le ola I whata whaitaulanga I fia o neila no langi o na o le tala le leilo tato wali o Yesu Keriso amene ia o nei tai au ia au foi ono tato o atu fo I le upo le atua nei tai au ia ia foi se upo whapenau na awina mai e tamane yaso e whapenau na taitaina I foi le tato savalina ia ai whasinsili au na whamau alunga I le bi inga o tama ina ia tato maua pēne manuia ma le alofa tunoa mai le ali amene o tato tuswhaitau nei tai au maulele o le tusi mua a Paulo ia Kolnito. Mua Kolnito amene o lona mta upu mua. O lona fai upu e se fulu. Ia foi ona tato tala noa ina foi ma fata ua. Ia pole a foi se mea ta ua la volo fa penao na ona au mai tonu o le fai upu lea. I whapenao na au mai ai le pinangalo tama. Ia whapenao fo na taita ina ai e tato nei aso amine.
Ne mana tua o le autua o tato mata upu nei taia o le alofa o Paulo malona oa i le kalesia i konito. O le alofa o Paulo malona oa i le kalesia i konito. Ia. Aiua whalongo mai le apostolo wa femisai le kalesia. Amen. Kama isi o sa Paulo o isi o kama yo la o sa Apolo o isi o kama yo sa Kefa o Kefa o le simole o Petero ni kama yo isi o la o sa Kenso amen. Kama ile le apostolo te ua vai ina e Keriso. Te na fasa taroina ea Paulo mo oto tala ia le apostolo le fai le kalesia. Te na baptiso ina ea oto le ngo Paulo. Kama le apostolo o te le baptiso ina so oto. Mamai wana o kiripo makainu na o baptiso ina po ile a ino Stefana. Pau yo tangata fai mai le apostolo na ia baptiso ina. Ai pen fai mai le apostolo. Pio no fai atu o whalongo le apostolo, whalongo ma le apostolo, wa femisa ile kalesia. Wa awisi a Paulo, wa awisi a Apolo. Wa awisi a Kefa o awisi a Yesu kama ile le apostolo pe wa vai ina e Keriso pe kama ile apostolo pe na fasa taluina e Paulo mo oto pe na baptiso ina e Paulo mo oto kama ile apostolo ina nei fa pese tasi na o baptiso ina i lo nei ngoa na o baptiso ina foi le aingo Stefana a ua tele iloa pe e se tasi na o baptiso ina amen a wa fa mai na apostolo ele awina mai o Keriso e baptiso a ia fola le tala le lei ele o le poto i upu ina nei fa le au nga ina le Satauro Keriso. Ami famele apostolo ele o le poto i nei fa le au nga ina le Satauro Keriso. A wao le mata upu Satauro o le valea le ye o malaya. A le mana o le atua ia i tatou o lo o fao la ina. A wao le poto o le atua ina ua le iloa le atua i le lanolangi i lo la tau poto ua fina ngaloa i le atua i a whaolaina i le valea o le tala inga o ua whatuatua. A walo fai mai utaia i se whailonga ma e leni o lo sa ili la tau le poto. O iu taia e manao la tau se whailunga au e leni e sa ili mai la tau le poto. Ai whai mai Paulo. Au i mātou, wa mātou tala i atu i a Keriso na whaasata roina. O le mea tau sua i au taia ma le valea i a e leni. Whai mai le apostolo o fesili mai ia iutai e se whailonga, e sa ili mai e leni i le poto. Ai whai mai le apostolo, e mātou tele i o mai, e sa ili ni poto po na mātou mai e tala i le tala le lei, ia Yesu Keriso. Whai mai le apostolo, ne i poto i upu e whale au ngai nai le Satauro Keriso. Mana tua, o le apostolo le o Paulo, o le apostolo o nu ese, amene,
ia ua e loa ia ua lau I loa e o sila fia fo I le whenga nuenga pa ia le atua le ia le tala anga fo I le apostolo. Amene. Ua lau sila fia uma fo I e tangata le apostolo ai pio nei tai au e au fo iona tatou toe tala noa ina fo ima tatou toe tō ma natu ile tala anga fo I o le apostolo Paulo. Amene. Olona o ai ile ekalesia I konito pe ona iaile le tai au nei. Amene. Famai esa ile te sili mai I tai e se whailonga. Esa ili mai e leni le poto. Amene. Famai ia o tau manatu natu lo o tau wala awina. Le au soe. E le to atele o e popoto. E tusa ma le manatu le neila lo langi. Amene. E le to atele fai pule. E le to atele ali. Ai peta I wa filifilia e le atua. Mea valea le lalo langi. Ina ia whama ina e popoto. Ma mea vai. Ale lalo langi. E whama ina I mea malolos. O filifilia e le atua mea mawalalo ma le whatau waa I le lalo langi. E o I mea le ai. Ina ia la fotu ina mea o iai. Ina le mita se tangata I to atasi I luma o le atua. O le mita ia mita o ia I le li. Mai le apostolo. Ua filifilia. E le atua mea valia le lalolangi. Ina ia whama ina e poto. Ua filifilia fo I le atua mea vai le lalolangi. E whama ina I mea malolos. O mea maulalo ale lalolangi. Whaatau wa ia la fotu ina mea o iai. Ina le mita se tase to atasi luma o le ali. O le poto o le mea lofa mai le atua. Amene. Wa a whai e maua e tātou le poto le au le atua. Le poto pa ia o le atua. Le poto le mawhai ai e tātou ona. Tātou wola matau I le ali. Wa a whai e maua e tātou le poto lea. E mawhai e tātou ona. E tu nai o tātou. O tātou mawhau. Amene e whapena ona maua e tātou le manatu le lei ma le mawhauwhaunga le lei. Le poto lea o le poto pa ia mai le atua. Peifo ona ole Solomona I le atua e fōai mai le poto. E mawhai e ia ona whamasino ina le nuu o Israelu. Ma vai tonu ia le nuu. Amene. Fōai mai e le atua ia te ia le poto ai na whapena ona toe. Fōai mai e le atua le tamao a inga ma mea e le I o le atua I le tupu o Solomona. Le poto leo le atua. E mawhai ona e o le atu I le atua pe awa le se poto. Na e fo e tau talai ia koko. A whai wale se poto ia I tato. I nā tato wo le atuia I le atua. E au nina mai le poto. A wā o le poto. E pe e o lua ma le atamai. A o le atamai. O lo watamai le I se mata upu fo ila ele wa e anu e a o ina. O le atamai na. A o le poto. O le poto e mawhai e oe o na whetutu nai lo mawhau. E le ngata I le poto e mawhai e o na e matau I le atua. A o le poto e mawhai e o na whetutu nai mawhai au whai unga tonu a o e soifua I neila no langi. E le whapela wa e maua le poto o na e so na alua I lea. Wa e le iloa le mea e tatau ona e whaamua muaina.
A wai te tau na e wha mua mua ina le tua I lo poto. Amene. I mana ia tusile ale Filipi. Filipi e lua ma tau pe lua whai pe lua wha mai ina ia wha ato atoa mai e ia o tau lo oli oli. Ina ia ngā tasi o tau manatu. Ia ia te o tau lea lofa wha tasi ma le loto ngā tasi. Ma le mana tu natu le mea tasi. O le Filipi lea e fe taui ma le whai upa se fulu. Lea o le whai upa se fulu le whata ua e tātou nei tae au. O le whai upa se fulu e whapea. Le au soe o te ai o iatu ia te o tau le suafa o le tātou alii. O Yesu Keriso. Ina ia tasi la o tau upu malava. Ina ne iai ni maa senga ia te o tau. A ia maa popo lava I le loto e tasi ma le manatu e tasi. O mai le au soe o te ai o iatu ia te o tau suafa o tātou alii o Yesu Keriso. Ina ia tasi la o tau upu malama. Ina ne iai ni maa senga ia te o tau. A ia maa popo lava I le loto e tasi ma le manatu e tasi. Ole tala lea po le tustusinga le apostolo o le faile le kalesia I konito. Ia tu mau I le manatu e tasi ma le ngatas tasi ia loto tasi. E tu mau le I le fatua tua ia Yesu. Ole manatu le apostolo. Ia maua pe ele ekalesia le loto ngata stasi. Amen. Whamaila le Filipi e tolu whai upa sifuru ono. A ole mea o tātou I o iai. Ia sa vali whaatatau lea lava mata upu. Ia mana tunatu I lea lava mea. Amen. Ole mea lea e tātou te mana tunatu wai. A o tātou iai foi I le nei vai tau. E au foi na tātou loto na tasi, ngā tasi, tātou mafuta I le tatalo, ma tātou manatu natu, I le tātou wali o Yesu Keriso, o le na whaasataroina. Ua whai o ia masui tūlanga ia I tātou I lunga o le Satauro. O le mea lea tātou te manatu natu ai I le alofa o le atua. Wai te tau ia I tātou tangata whatuatua, tangata kerisiano, o na manatu natu I le alofa o le atua. Amine, awane I whaasamasama noa o le tātou wola whatuatua I le ali. Amine, o le mea nei e tā ua I le tangata talitonu I le atua. O na manatu natu I le alofa o le atua. Amine, mea foi na le na nau ai le apostolo o Paulo e toe whamanatu mai le kalesia I konito. O lona mana o foi na ia loto tasi le kalesia ma ia manatu natu. I le whaasataroina o le tātou wali o Yesu Keriso. Manatua foi o le apostolo Paulo, le apostolo o nuese. Amene. O le finangalo tama o le ina ia momoli e le apostolo nei le finangalo le atua I nuese. O le apostolo foi e lea o Paulo. O le apostolo e nau I ono na loto I a Yesu. Awa o le bala awina o le apostolo e le mai tangata. O le bala awina o le apostolo mai le atua mono na pele o Yesu Keriso. Na e tautala I le apostolo I le ekalesia I kalatia.
Pela na tato iai fo nei tae au. Ia maua pe tato le leto ngatasi ma le te oi oi ai. Tangata pa ia. Tato le ua faolaina. O tato iloa le lei o le atua. Ia tato tutu mau ma ia loto ngata si tasi. O tato o le kale sia le atua. O Yesu Keriso le ulo le kalesia. Ia whapena o na fio mai Yesu. Ao lo whapena o na ngata sitasi. Loto le kalesia ma loto tangata uma. Ia maua tangata uma le manuia. O e foia mai mua mai nei tae ao. Ia maua tātou le loto ngata sitasi. Ma ia tātou talia le whaalotanga. Tato talia Yesu Keriso ona bawale o le tato awala i le langi ma le ola e whaamawau. O le tato wali o Yesu. Ao tato soifua pea ma ola le neila no langi. Ia tato talia le whaalatanga. Tato talia Yesu Keriso e whai mali ma whaola i o tato wanganga. Ona lai fo e tau tala i le evangelia Ioane. Mama Yesu o nei o le ala upumoni ma le ola. E le alu atu lava se tasi tama pe a le uiatu i ata ia. Ai a whaila e ui mai se tasi tua. O inga o le nga oi ma le whao mea. Ai whai mai Yesu o ia o le ala upumoni ma le ola. E le alu atu lava se tasi tama pe a le uiatu i ata ia. Ona tātou mauti no ai lea. O Yesu o ia o le whaitoto ai le langi ma le ola e whaamau. Mea na e tā ua ai lo tātou whaatua tua lo tātou wali o Yesu Keriso. Amen. A wawa fua ina mai e le atua ia i tātou. Ia le ola e whaavau e ala i lo nalo pele o Yesu. Amen. Mana tua o le ola e whawa o le mea fua i na mai e le atua e ala i nona alo pele o Yesu. Ia o tātou uma le au pa ia o lo o iai le whamoe moe ma le tau sinionga. Amene. E tātou te fia o uma i le ola e whaamau. Mea na e tāu le tātou tā pena. A o tātou iai nei lano nangi. E lia tātou tā pena mo le ola e whaamavau. Tātou uma lava. Ia tātou tā pena mo le ola e whamavau. E ala lo tātou whatuatua lo tātou alii o Yesu Keriso. Ia, pe iona, ia tātou tusi whai tau nei tae au. O le alofa o paulo mono na oa i le ekalesia i konito. Ia pe ona o whai atua whalongo mai le apostolo ua whemisa i le ekalesia ua awisi ya Paulo, Apolo, o Kefa, o Keriso, amen, mai le o le apostolo po ua vai ina e a Keriso. Ua e whapena foi le lalolangi le tātou te ia. Ia, ai mai se lama ia tutono e kalesia, amen, ia tuloa, ele whapea o whaiato e kalesia uma ma ai pe o se meo lai tupua. Ia i se whapenao na o i lea pito, amen. Peo ua vai ina e Keriso. Ia o le tangata Kerisiano moni e tu mau alo na whatuatua. Tu mau alo na whatuatua wai. Ele whapea i o tātou e tapuai. E lai tapuai pe i whaife au kua atulou. Polo na whaitua atulou le ai. O lai o tātou e tapuai le atua. O ani whale tonu, o ani mea uma. Tātou tatalo le atua. Amele, awane iei sepete nga ina. O le ase mea e whaoso fue i mawhau o tātou tangata Kristiano. A o le paule le mea tāua o le tatalo. Tātou tatalo i le atua. I o tātou whawhitauli ma mea e waai e tātou lai tutupu.
ai le anga tatou o ia fai atu lea fai ia waati li ai ona tupu le te le o whawhitauli ai mawhai e tatou ona tuu i le atua ma fai loa i le atua e ta pena mai ai e ta mamea uma na o le atua lava i au mai ai le tali le lei tali fi le mu tali e mali ai o tatou loto mali ai o tatou manaonga ai a fai tatou te os i lea malea bla 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 ia ele ai se mea le lei tatou te maua ai a tatou o i le atua e au mai e le atua le tali le lei mo i tatou e mali e ato tua i o tatou loto a wā o le atua o le tali o tatou manaonga amene ia o wa o fai atu wa o mea nei o lo tutupu i to tonu o tatou a inga ma ia ai mawhai lava i tatou ona fō ia a wa le lava tatou te le tino tatou te neilalonangi ia e me whati ngā mai o tatou loto mo tatou mawhau ia ai o inafo ia e te tūwa i le upu a le atua ma whaailoa atua i lo watua le te au na iai amene ia i lātou ina ia lātou i loa e moni le atua o lo tatou au na iai o e foi o mai moa mai nei tae au ia tatou talia le whaolatanga tatou maua pea le file mo mai le atua ia e manatua lava le tala i le toe i le pita tau le o Cornelio o mai o tama aloa ua o atu le manongi o ana taulanga i luma o le atua a le tama aloa loto alofa tangata le nuu fai mea alofa i tangata alofa i tangata tatalo ia na iai ale mea na misi le ainga o le taitai au o le whaolatanga Nena le e lui ai pea le ia tatou nei tae au talia le whaonatanga o le ale tatou toa anga i tatalo a batu mea le lei a lolofa i tangata a mene wasi la fia i tamame a uma ai o le finangalo tama ia tatou talia lo na pele o Yesu Keriso o le finangalo na o tama ia tatou whaasona nei tae au tau ina alofa tama e whaamamalama atili mai no na finangalo i o tatou loto mo tatou mawhauwhau ina ia tatou maua i pēle manuia ma le alofa tūnoa mai le atua tatou o atu fo ne yaso e whawhiangai ma whiau ma ngā nuenga ia o tiute o whaiva totono o ofisa totono o whalea onga i alo ma whanau ia o whapenau na taitaina i tatou i le upu a le atua amene ia tatou sa vali ma le atua ne yaso tatou wo ma le atua whamasani ma le atua manu teleina ne yaso le alofa ma le angalilei o le atua na mātou tamā wa i ule whasoa lau whanau whaftai tele lava tamai lau whaunga whaftai foi tamai lau whingalo alofa e tatala mai e mawhai eo na mātou tau tatala i le vi inga o lau o fio ia mātou whasoa foi ma le ami o tonu mai lau o fio mātou whasoa foi ma le poto tamā ina ia tele ma tele eiso vi inga lo mātou atua tu mau lava le whaatau waa ta maa whaamanuia i lātou umana mai moa ma whaafongafonga ma nei tae au ia i lunga ia i lātou le manuia ma le alofa mai lau o fio talo lea ta maa ona Yesu amene ma amene ia whaatai atu i le sunga le whawhiangainga i a tito lea sa mafuta mai whaatai fo i le uso i a pule i ala lea na mafuta mai ia whaatai fo i le whaletua tatalo
Ia po le faletua foi o lo fola ina le tala le lei. Faletua ia aniva taefu ma futa mai. Ia pia i Samoa whaftai aniva ma futa mai. Ia toi whaftai foi ia pule iala tuputala. Ia o ia foi o le tinata talo. Whaftai ia tatalo sista ia whamanuia le tua ia te oile uso. Tai ma futa mai. Whai lava o tō ma whamanianga mo le vi inga o le atua nei tai au. Ia e o te le whama vai fui ma tatou por kalame. Ia mo le atu le anganga o le whaftai tele lava i sunga i whawhiangainga mo lātou whaletua. Ia o ao ia kono mo lātou whaletua. Ia uso mtuanga le pele le alii. O alo ma whanau. Whaftai fo i e na mai moa mai wo ma paanga nei por kalame. Whaftai fo i le tapu inga malu o seo tatou watunu o Samoa. Le ngata i leo le tapu inga malu o seo matou motu Amerika Samoa nei. Ia le vi inga i fo i le atua amene. Ia le mo le atua i le anganga o whaftai ma futa mai. Whaftai whatasi mai. Whaftai langolango. O le talo al fola nei tai au. Ia whamania tele le atua ia te oto umalava. I le suafa mamalu o le tatou ali o Yesu Keriso. Manu te leina ne yaso le alofa maleanga le leo le atua soifua. Alofa atu sista pule yala. Alofa atu paletua la le lea anima taefu. Ia alofa atu fo i la usunga al whawhiangai ngatito. Whamanuia le atua i ngā luenga o ne yaso soifua.